Adwan kwani basa ya donyame inshiro bibia utie me obasho na washe video no na wa invite obi no obi every see the word of prophet do no for we asiedu kwatwe oni party ne ho ase a wompe osori a na waye ade papa Basama Moses dom kase esrem se jata nyame a wo woso ne ho a na mala motudu ayera de man chiro bibia na ontutu bibia na mo nsiye mi mo bibia adwo obibia wutie mi bia mi ma wadwo basa yi adom nyame ne bofo pani metatron de na basama Moses dom kase esrem se jata nyame a wo woso ne ho a ne mala motudu ayera unyame serebo a won serenkyere ya tamfo odoma kuma serenkyere wa tamfo da biara da unipa bi e ka ne nko na wani magu ase basa yi adom nyame guse nipa ko nanim ase ye wo tu amena no odoma kuma tamo ne nto sa amena nim enne ye baba bisua de ne ye ko haban mu tumi ai tumi a ewo haban mu
na pressure yare yesusu yade eku Ghana fo papa pressure yare eku Ghana fo na me wie susu a me be kire pressure drum on say ye nuane na yidididi no bebre fertilizer nti no wo ho no mo a ya no a check o pressure because pressure betimi eku instantly ya obeka so nipa no onyare so far as the pressure be rise ya kosoro no na ekuno pressure yare eku Ghana fo papa itimi wo ho no ma itimi ma onya blockage e wo wadwen mu itimi pai wuntini no na when moja be clot abeda wadwen mu ya do ko hospital si a obe Ghana fo doctors one o man ka sa tora bi mu bi mu krowa mfa kotoku mfa krowa nya den enhyem enti pressure ya dia eku Ghana fo ne papa nipa bebre wu hospital bi onam no atwahwe ne wawu eye pressure eno man no so mu aye den ene mu aye se adwendwen so de ma munya pressure so to yasien enti pressure yare bi a eku a lot of Ghanaians so yasien enu nti na enne enka memma because no enyuma bebre dameso me ba ya me de me bag to ho menje ma home so ti yasim na me pese me yese teachinsi ebeboa wo na boa obi soso na bitimi asivu obi soso enkwa so ti yasim pressure ya yare bi ya yare boni yare bi ya yare boni it me lead you to stroke obi bia wanya stroke bia wo pressure obi bia wanya stroke bia wo pressure obi bia wanya stroke bia no pressure ne bi stroke ba etimi eku instantly obi adwen ho a onte ase pressure yare no enti no wo ho no mo a ya no check o pressure ese so check pressure no obi ho no mo a on check na eku no ekunipa bebre ne no ye fe ne silence killer pressure no ye fe ne silence killer sa no ye dai otie nchene ne ye pese ye hu teachings kakra na wo fi ase remedy a meken obetimi ayebi na timi abo ye nua ni bebre a ye di ni na ye fertilizer nko anomode aye nti definitely a leading to say ye benya pressure and obi wo no masrade nam okotofufu a so person de srade ye tale so the ACM slade nam wie bebire no eno to so the pressure ye den eba anadwudidie aduane ni entimi enja ye na e the pressure ye den abrel nti na busua enne no ye baba bedi enkomo na akyerɛkyerɛ nneɛma bi a ɛbɛboa wo ɛwɔ wasetena mu na ya na da bi ya meka sɛ wo hɔ no mu a suadeɛ usuadeɛ timi boa wo ɛma ɔhaw bi a na amane bi ɛda wo so timi yɛ dɛn efiri wo so so yes ɛna mo a manya stroke no so no ɛna ɛbɛkyerɛ stroke aduro because stroke yɛ yare bɔne stroke yɛ wɔ na deform ana stroke tie ɛyɛ wɔ na deform but pressure de silence kera yeah me pa chom obi bia na be hu say immediately pressure arise up no first aid a obey garlic eboa pressure papa eba at once na rise akọ higher obenum obeyam garlic anasa no pa biye betime twitwa garlic no amemene anasa waduan na ya fa garlic no ya na wodi ne fresh na eboa sene di obenum ano so yasin ena mo di spices bebre na no so no the pressure ba so yasin the pressure ye den eba especially maggi no mo ne salt no and no so no the pressure ye den eba onipa so abusia igusu yesua de o question bi ana waba ababisa ayin so yasin inti pressure de aya na esei enipa abrabo na me ka kire wo se aya na wahwon ho suyi enku hu mani pa bepre etore bi ya relax otoso dwene wo ho dano aya de na ma menka simbincho emra Moses e di Israel for na ekono Moses fa wo yawo mu ofa manimu ba Israel for no how kakra bi ba wo mo so pe na o ma sori etia Moses edrumire bia wo ye leader
e ka kyerɛw gye wa home kakra wate na gye wa home kakra enipa na wo kuma wo mo no da wo haw ebeba wo mo so no omo nkae de wa ya ma wo nipa na wo kuma wo ukun ho edo kon wo fom emma wo mo no da wo haw beba wo so no omo nkae de wa ya ma wo enne me kasa asem we a kyerɛw eduru mmere bia gye wa home eduru mmere bia twene wo ho obi wo ho no ma obi wasting your life amani pa bi onkai papa ya wa yama no enne me di Moses die no etufu safuto ya etu ekoma me no mienu nyinara wo an wo hwe me enne me amete ho so ekoma me eduru mmere bia ya no ache wa home Moses di Israel fo ni koye ba du mmere bia na komo de wo mo no no mo hwehwe bibia wo mu nya no na fe no no mo bo Moses sobuo so wo de ye ba ha so bi kum yen wo de ye ba ha so ba bese yen entabusia se wo di obi achi enye da bia na brabo mu be ye de me ka no kora kyerɛ obi wo ho no ma wo di wachi o hwin se da bia ewo enso ni mu na no wo ho ahwe ho so yie enne me di Moses dien eye mfato ho kese me di amaw na ma wani na ho e twere bia wankasa dwe wo ho so ku hu manipa ne nipa ni nkaye so ti yasem Moses fa wo yaw mu because of nipa nti no Moses enhunu kenna adentia because of nipa hwe wudi nipa chi a usunsum di wachi be pam ebe pawo wudi nipa chi a onyame honhom betwe ne ho afi wo ho ayesuro nipa wati nipa nye no bia na odo rebe hye mu obi wo ho no mu a ohawa da ne so nti na odi wachi obi wo ho no mu a bibi kakra wo hwehwe fi wo ho nti na odi wachi onya saade ni wi a eno ano no nchaya na wa ma wani anda ho wohunu mkrofo a wono mo be nante wa brabom na timi aboa obra wo hwen obra eyoko sta chase na sesa wa brabo na wo pono chase sesa uyo bia wodo mre manipa me pa cho chase jai wankasa ejimre ema wankasa wo ho ene a woti asin ena wo ye nipa badwen se wo modom uni ho a ye bi jemre ema wo ho tutu ku hu manipa edumire bi no na Israel for ne kasetia Moses adentia what the reason why you no mo kasetia Moses because so no Moses a leadi wom edu oma betina baabi ne komo ye den edi wom hwe onipa bi wo no mo anka da bia na wo nso ne mu nanu na brabo na ye bo no eyinsu ohye eni ensu nu ntima woni nye den enna ho oyini suban di akyerew ohunu se sana woni wo ekono da amane beto no obesoro yetia wo nti wo soso no na wo de atu hofo. You see, every creative motivator have a story to tell, and experience is the best teacher. Nti wo ho no mu a aya na ma wani ada ho wate su ku hu manipa su jai wo mre emanipa tere bia dwe wo ho tere bia da dwe wo ho na relaxing onipa dua no na wonni ho a life move on kan okra kire wo wonni ho a life move on sana brabo yeden etie enti Moses di nipa no ko ya kodru baabi na emu aye ten enipa no hyase kaseti a Moses se wo de yen ba ha so be kunkum yen na ade na wa mame antina me hawo ni baabi na me wo na ade na wa mame antina ho na wo de me aba se wo ba be ha me edumre bia sa ne nipa tie enti dumre bia aya na wa hwon ho so yi emfa wo bre bebre emanipa enipa onyado obenya wiya onimu bio nti yema yeni enye den enna ho na odoma kuma base yi adom nyame enhyira yen na ontutu ya namo nye den ensi yi nti abusuya ekoso
mede futuwe ebe ma yinyinara obia mfa se futuwe na onfa mo ne kotodwanim na ebe boa wo daachi soti ase odema kwan basa ya do nyame enka ho na ontutu anamo nsiye odema kwan nhyira na de bia wo ye bia onto nsupa enwu abraboso na eni mantimi nyiye tabusia yeguso ewo ye pressure no soso me pa chom pressure no kosura elia de better no me pa chom obenom garlic nsuo obeyam garlic na odi atu nsuo na wanom reduce pressure and a cinnamon any cloves any garlic onwa na wonom a me pa chom o pressure no reduce no emma o pressure no eba normal nti me pa cho abrina brinina no aduane bi a wodi bi atime de cinnamon cloves ka ho eboa ni paduane papa nti no pressure ya yare bi a yare burning so ti asin yare bi a yare burning nti no mesro wo bi a remedy ya media tusun na waye bi no benom na nopa eni enumre eya nopa eni enumre anopa eni enumre ena diabetes so diabetes yare bia yare boni yankasa nkata etimi fra wani etimi kun be ma etimi kun esram obi bia wo diabetes so no obepe cloves cloves so etimi diabetes a lot cloves etimi diabetes a lot and a bitter leaf me pa chomo amonyum bitter leaf no say na bitter leaf tie obi bia wo diabetes and a pressure for so timi ayeden enom and a bitter leaf tie eno anom a aya na emunya cancer so tie asin konko maduane aya yidi na aya na fa de yare abre ni pedua nti bitter leaf no betimi fresh one say no obetimi aposa na wanom na obetimi blend na waye den wanom eboa ni pedua ne papa oye nomo a eboa ni pedua no sa na bitter leaf ye de etie eno bi wo diabetes so betimi aposa anom eboa ni pedua na mo amunim asa no so no obetimi ayam no de akaduru kakra atum na de akosa so tiansi obi bia usisi ya wo ya ebia wo yam eya wo yam onye free no mesrem obetimi edi bi so ayedai akosa bitter leaf is very powerful and obinya cancer utimi di ojama any bitter leaf onnoa emanenom na ojama ahaban no wayam oyama ya de ade bi befra na onipa na ye cancer kru na aye na wo de ayeden wo de ayeso a very powerful enuro wo honti entina ho ema yare anyeden enku entina ho ema yare emfa wonye den ema from a enuro so yeden ewo honom sa na yeden etie ena we eyinunum ai obi bia na owo migraine uti ye wuya mesrew wadru eninunum obi bia na ekuro ewo woyam osa ya yare bia yare boni papa osa wo ho no yare bia yare boni papa nti mesrew obi bia na osa yare ewo wo so no obi bia na osa yare ewo wo so no obepe nunum no me pa che o se o de sa osa yare a esese onnoa obennoa no kukuum num no se wo de sa osa yare abennoa no kukuum ai atin so se obia enim kukuum onnoa no kukuum a na wahwie 1 cup na o de nkyene kakra tum na wanom eya no pa na nwumre ekum osa moawa no so de asie ekum osa den emuawa no enti no osa yare de yare bonin enti onipa bia na osa yeden ewo wo so no mesrew wadru eni ena obi bia na ekuro ewo uti obi okasa ne scientific no muba obru amanfo fees se ekuro ewo uti mu a obeye wein obeposa na odi aso obi bia nse ogu aduro penya obi bia na ekuro ewo uti obi wonuma na ne hwem efi moja
obi wa na ne hwim efi moja obi wa ma onwensi ne moja fi mu ba eyikuro ne sraw odi nunum ba yeden ebegu na enema atimi ayeden adane amaw ahaban we na ye frɛ ne tutumirika kɔhwɛ po no mu amunim tutumirika kɔhwɛ po no eno ne ahaban we ɛyɛ very 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 powerful ahaban we ne ye frɛ ne tutumirika yɛden ɛkɔhwɛ po no ɛyɛ very 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 powerful we no ɛyɛ dompem adwuma so bi hu ba bi bu obi nan ɛfɔkyere a ahaban we ɛne ɛtoa eno ɛtoa dompe obi ya ne dompe bu se pen tutumika kohwe po ɛyɛ haban bi a ɛboa una yedi dware ɔka adubrafo no ho ɔka adubrafo a untimi nyi sa haban we nye den efrim ɔka adubrafo a ɛnya de a obetimi ayi sa haban we ya yeden efrim so obi hu dompe ebu a ya utimi yam na wodi wisaka ho na wodi ayeden wodi akyekere eye dubrafo eye very 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 powerful so yes and esan ekasesedro ne ho so yes ekasesedro because ono ye dubrafo nti wokwako edro bi ahaban bi a wo ye dubrafo no ne timi nche ye dware ne kwako e dware ne ye protection enu nti na ya ne from dubrafo o ye very very powerful and the way so no obi bia na spiritual marriage how no me pacho wadru nie ade a wo de beka ho eye garlic adia wo de beka ho se sasa boni bi ba wo fie se tumi boni bi wo fie a wo betimi de saade we ayeden aye na aboa na eniema atimi ayeden adane wo se ye ni dua na ba no na ye mfa ne hahan ne nyeden ensa ye ho yare eba intino tumi ka kohwe ponation or ye very 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 powerful plant or ye very 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 powerful not yes titi mirimu no esoro ka kwala ana conversion chia kwala e pacho ye posa haban we ye de garlic atum ene ye de adwaren esoro ka kwala ana conversion ka kwala ye posa ena ye de garlic atum na wo de adwaren epamo sasa boni sana tutumi ka kohwe pono ye den etie epamo sasa boni ena we no Bawon say ono no ahaban bia na oduru anadwo a o vibrate no or ye very very powerful ahaban bia na eduru anadwo o vibrate no or ye very very powerful we no no na eduru anadwo o vibrate sana ahaban we otie ono no eduru anadwo a o vibrate sana ono no ye dey otie ena we ni de sunsum ade kese pa de sunsum ade kese ne no no ha ye kwan ho intimi nyeden enkyere enno so nyede enka ho se ya na me teaching no me de bi yeden esie so tiase intine ha ye kwa ho intimi nkyere nyina se bia asama ton ana bibia ton o bibia ton profilimu na opese oye niema ne bibisi ne ye wade ayede haban we eka ho eyeden eye ana so bi atwa ntora ton so obi atwa ntora so na pese no kora yeden eded no me pa che ohia tutunika kohwepo e very very powerful ena we ayi adede nkuruma obi ani madede nkuruma de kitimire mu no obi di awumawu a sa ba we oyi obi a wodi awumawu bi a wawo obawu a e pa che otimi te esie oba bi ani wa obewu obu a odi awumawu owo na kwala na wu owo na kwala na wu owo na kwala na wu a e pa che adede nkuruma no wote e de kohye samampoma oba enye den e mu biem oye very 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 powerful plant inja de nkuruma de oye very 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 powerful adede nkuruma de oye very very powerful ye ka adubrafo a adede nkuruma ka ho bi we na nyame siesie ye kata yo na so nti we no wo haw ana wo amanie mu a obepe bi ntu Sudan ana 7 powers oposa no de aka ho na o de adware
we know how ana amani bi da so ana sa obi bia sei ba lock about ho a mesrɛ wo we no posa now the been to Sudan and 7 powers oil aka ho now wo di adware me pa cho di adware a 7 days and 3 days so yes and mo ya kwankyera wo adware akwankyera na wie no oba akoda enya di akwankyera na wo ye no ebe ye adwuma so yes wo ya kwankyera wo yesunsuma de a ye mfa wo ba obu wo adware akwankyera na wie no oba akoda enya adwuma so yes enti se wo yesunsuma de a ye mfa wo ba nya den enka ho sa na ye den etie wo dware wie so atena ho na wo ho ena se eyamane bi ni down so ana niema nkoyie wabrabo na se ya me pacho bepe 99 incense wo bepe 99 incense wo be so 9 wo dware awie na a wo de bia wa peta wo bi na de abo wasene na wo so incense no na wo de ye prayers me pacho se o hawa na mane bi da so na de ne anu aye tinya mawa mesre ho wadware awie no no apɛ 99 incense na waso incense no na wo de ayede wo de abompaye wo de bompaye kopem se incense ne be yede ebesa incense ne sa shatare ne pie abonten fa incense ne kogu nkwantanan so yeah ene me kire wade pa incense wa bompaye wie na incense na ahye asa no incense ne peace na aka no shatare pie abonten fa kogu nkwantanan so na wabisa de 3 days time ebeye adwuma sana we so na eye netie abusuo bi question bibie mu a TikTok fo ese ye ne mu ana ebo mu question bibie mu a obi question bibisa betima bisa why TikTok fo mu ni question bi bisa mama ba so mu ni question bi bisa de ne ye mu free show hello and me back as I'm on a village one of my channel me for that's whining hello me patch mentimon count yeah and me can say like me so Diana me for village one me so channel me for kwa ya den yes mo But Oko village you are den. The line no crumple into me any nasu into ye maintaining. Hello. Okay, I was for my interest. Yeah, I'm at your own count. Me say, and no make us say, Miss Diana or village now. I look into him. No, my friend, Miss me auntie bathroom. No, it's not make over. Let's look what it is. Well, we say, as I say, what's so? Yeah, what's so hard die? And in answer now, utu ana uko tu ana mono. As I say, we ye dang. Oh, sorry. Ope baby fans o ya di ansa na watu ho anamo won say ya na ture mire bia enema bi tu yen wabrabo ma wonyame wo ka kire yen na yen nipa na yentie na yakofo hawa bre yen so yes because no nyame yi a kire wo deda enti anamo be na watu a wotu sa anamo no onipa na wawu ni de wawu okọ ye wo a waka kire no na sese wo ye dan wo sore ma wo so yes enti no mesrew to hu anamon because waso da yese wakokura na se etiti aluguntugun awakura na se enti wasa yakokura na se anamon be ni watu ansa na wako so yes ya na niema bi wonu nyame eda na di kire yen ba yen nipadua no na niema bi wo hono mu aye fa ne just normal sana ya netie enti ne mame me dear as a spiritual person and as a father who saying say o ko chine dear me timi nchira wade a obeye ansa no wako no mpacho yinyina ngrani mu entity nkrani mesro pa no because me chira wade na bia no ko na bibi ko to a
O saying into no idea because you know TikTok there. Let me assign that. Yeah, bet me assign. That's open answer. Open answer no why you're dying. And all say me be your life no. Me dear foot will be by. So yes, me be your life no. Me dear foot will be the kind by. Self foot you will be in fact a comma yinina. So yes, me a metigo is a comma me. Sometimes you know I don't even get time for myself. I just will be anyare. I just will be you will be. Just say bitimi come home any passa e bia me come nkete so akoda 2 o'clock 4 o'clock pe na ma sorry so yes e futu ni koma yi nyinara eje na niema bi wo no mo your life first so yes your life, put your life first and put others people life first wo mo beja wo akọ so yes obehu no obi a obeka so ni pay better than the one and yes. When you obi you place put your life first. Ma wa bra boni kan. So yes what you go for ti frefre amanfo. Na ukoku hu amana mwaku. Now put your life first. The kind of crash now. Unipa bia wo no ma put your life first. So yes put you first. Because uku hu mani pa. Unim ni passion. Enipa enchere na adwen asesa enchere na adwen asesa firi wo ho so fiase enti no mesra wo Diana waso tuhu anamon na ebi wo na de ohawa ye den abrɛ wo mihu yanka soso no ye nya no aduru wo Ghana ha no nti no ade ye den ewo ho no nti papa me be sase meye nti meye den ya so fiase TikTok hano anya fe ni metimi nkyere wade abaye wo TikTok because menya di for no on betche papa nti na me be sase pa so meye den yeah enti no obefa me number no afre me anamo bi wo ma kyero no watu why okay hello papa good evening good evening apa you saying hello. We are mentioned. Okay, no problem. Why? Yeah. But you want to kasa one more question be. But you want one question be bisa. Okay, network ntina yankoswa. Enu ntina no na ya de bia meka no. Mambacho unuti ho kakra mame because yenya feedback wa hadom why so yes intina abrabo na ye bono aya na edrumre bia esese osore ewo abrabom na eniema entimi entuto yie nyeden ema so yes na ya na chode bia good evening network na yewe me yewe kra na ema abusia motemenka mame hwesia motemenka wana network ne hayi enin Starlink na this month me ntia bi because no o yewe ya mo the Starlink na to na enko enye adwuma kana de ade bi a wo de baba bi a no ai ade bi a de baba bi enye du nsu papa be na so okay bushia se the network na ye ne de ene ye de moja ho nyame ya dum ochina be hia wo yi moteme nka ochina be hia wo Onua FM from 5 o'clock to 6 o'clock into ochina ye ni mu nyina be hia wo Onua FM because your network is very bad. You need more iron. Network, this month, Starlink phone. Yeah, dear, met you bogus. I did be a modibas, Kuruma Catania. At the appointment, that was here, the Musia. I say, Yadum Yamin come home to an Amunsi, Yamia Domina Domodomia. Yabessa, why?
network no bogus